Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı mo'min musulmanlar, tutup atkan orozalarыбызды Құдай Таала бардыгыбыздын кабыл кылсын, урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз 30 күндүк орозону бөлөт. Мен айтып келген дагы айтамын. Аввалуху рахма. Биринчи 10 күндүктү Кудайдын рахматы жааган күндөр деп айтылат. Жамыр жааганда Кудайдын рахматы жаагандай эле биринчи 10 күндүктө Кудайдын рахматы жаайт деп айтылат. Аусадуху магфира. Экинчи 10 күндүктө Кудай Таала ошо пенделердин күнөөлөрүн кечирет. Бар жогун күнөөлөрүн кечирет. Ошо күнөөлөрүнүн көптүгү деңиздеги көбүкчөлүк көп болсо дагы ошонун бар жогун Кудай Таала кечирет. Ошол алдыңкы 10 күндүк, ортодогу 10 күндүк кеттик, эми акыркы мына күбө болуп атканыбыз, урматтуу жамаат, акыркы ахирихи итким минен нирон дегендей эле акыркы ошол дозоктон азат болгон 10 күндүккө күбө болуп турабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи саламдын доорунда, урматтуу жамаат, Жабраил алейхиссалам ошо Лайлатул Кадр кечесин Куран түшкөн күндө айтканы келет. Madina-i Munawwara Peygamber mescidinde. Aytkаны келсе, эки сахаба жакалашып, дүйнөбү иштерин урушуп кетет экен. Жакалашып, ошо жакалашканда ошо хаттайын оздорун канатканга чейин жоксо көйнөктөрүн топсу жулунганга чейин урушат экен да, сеники меники энең майдал айтышат экен. Айтышып, анан урушканда Жабраил алейхиссалам ошол уруш болуп аткандан анан жийиркенип, капа болуп, тарынып, Жабраил алейхиссалам кетип калат. Ошондо эмнеге кеттиң деп пайгамбар сураганда, онулар урушуп атат онуларың деп анан кийин кетип калат. Анан качан келесиң дегенде, мен келем деп анан кийин кетип калат. Бул пайгамбар аввалы рахмат деп бакы биринчи 10 күндүктөрдө болгон окуя бул. Урматтуу жамаат, ошо Рамазан айдагы Кадыр Лайлатул Кадр кечесин айтканы келет да. Анан кетип калып пайгамбарыбыз кыжалат болуп, ошо биринчи 10 күндүктө күтөт экен, экинчи 10 күндүктө күтөт экен, кыжалат пайгамбар. Жеген аш болбой, шунчалык кыжалып атайын. Ошо Жабраил алейхиссалам келбей койбой экен. Келбей койсо кандай Кадыр күндү айтып койсо жакшы болот эле деп кыжалат болуп акыркы 10 күндүктө келген биринчи күнүндө келип, бүгүн же эртеңки күндөр келүүнү айтат. Алланын элчиси, мен айтат элем, бирок бул дагы тагдыр, Кудай мага айтты дейт. Акыркы 10 күндүктүн так күндөрүнөн Кадыр түндү идей бергиле дейт да. Балким бүгүн болоттур. Ошо 10 күндүктөн издейли, урматтуу жамаат. Эми Лайлатул Кадр күнгө туш келип калса эмне болот? Туш келип калса Лайлатул Кадр хайрун мин алфи шахр. Куранда айтат, Лайлатул Кадр күндүн кечеси ушундай урматтуу 1000 айдан жакшыраак деп келет. 1000 айды чакканда 84 жыл болот экен. Урматтуу, 84 жыл канча май? 84 жыл. Ал деген эми 84 жылды алсак, эми мисалы үчүн балалык күндөр 12 жылды балалык күнгө чыгарат. Андан кийин да ойнойт, күлөт, уктайт, башат, тамак ичет, ушинтип отуруп 12 жыл, бир 7-8 жыл калышы мүмкүн. Бирок 1000 ай дегени 1000 ай, 84 жыл түнү күнү ибадат кылганды соо берилет. Ушун жакшы ниет кылышыбыз керек иншалла, ошол күбө болсун деп. Анан кээ биркилер айтып калат да, адамдарды кызыктырыш үчүн эми айтышы мүмкүн. Мен ошо Кадыр түндү тостум, көрдүм. Кандай болот десе, ушу бүт аалам аппак эле сүт, кар жаап койгондой, сүт төгүп койгондой, айран төгүп койгондой аппак болуп кетет экен деп айтып, ал легенда болушу мүмкүн. Андай болбойт, кадимгидей эле адаттагыдай эле ошоно күн сону чыкпадыбы? Түн дагы ошондой тынч, чагылган чаркылдабайт, шамал болбойт, тынч, мээлүүнүндө бир жел жүрүп, жылдыздардын дааны көрүлүп турган болсо, мына ошо Лайлатул Кадр ошондой болгон болот. Себеби дегенде, ошо Жабраил фариста өзүнүн командасы менен жерге түшүшөт. Анан бүт ушу дуаларды кабыл кылат, кабыл кылып күнөөлөрдүн бар жогун көтөрүп алып кетет дагы. Андан кийин Жабраил алейхиссалам айтат, ошол 3 нерсени гана мен кечире албадым, мен перделе өзүнө койдум. Ал кайсы дегенде, мутбунул хамр. Ал дегени аракты дайым жакшы көргөн адам. Жоксо аракты орозада токтотуп коет дагы кээ бир адамдар. Кайра ороза бүткөндөн яна баштай берет да.
Аракты жакшы көргөн адамдар. Анан экинчиси Фатир Рахим, туган уруктан кол үзгөн адам, туган урукты тоготпой койгон адам, туган урукка мамиле кылбай койгон адамдар. Үчүнчүсү Мушахин. Мушахин деген кекчил адам. Meni mintip koygansın, meni bir vaqta jakılap koygansın, munati çegimi tosup algansın, yani koyum koşup alganda şu koyumu jep algansın, bolbogan bir pane, bolbogan şıltoolordu şıltoolap şu kek saktap жүрүp, ayalına kek saktayt kebikler, bir tuganına kek saktayt, bul tura emes, urmatlı jaman. Şoň üçin emi kek, tarını şu neşelerdi bar jogun ketirip, musurga salıp, ırgıtıp, anan jok kılışыбыз керек, biribizди keçirişimiz керек. Geçe dağıma söylep koyuşumuz gerek, urmatlı geçe Cuma gün boldu. Cuma gün şunday urmatlı gün Ramazanda şu Cuma günlerge tuş kelip atabız. Kuday Taala dagı akırkı günleri dagı bir 29'unda dagı Cuma günge Kuday Taala jetkizsin. Kimdegi Cuma günü kaza bolgan bolsa, amanat janын Allah Taalaga tapşırgan bolsa, al adamga kabir azabınday kabir azabı bolboyt degen bir hadisleri var, urmatlı cemaat. Sayyidul Ayyab ve Haccul Masakin deyt. Acıga baralbagan, mümkünçülüğü çektelgen adamlardan acısı bolat deyt. Şoň üçin emi dagı bir hadislerdi aytat. Silerge deyt. Şu Cuma namazı barıp, şonda azı şu Cuma namazını soğun alganda bir hadiste aytayım mı Peygamberimizden degende, alhamday hadis degende Peygamberimiz aytat, ertemenen Kuday Taala öldürübey tiriw kılıp silerdi oygatkan bolsa, turul ata-eneň tiriw bolgan bolsa, mene baldar sile jakşı bilegil, ata-eneňer hayat jakşı tiriw bolgan bolsa, anda baktulu adamdarsыңар. Ata-enesi tiriw bolgan bolsa, oşo ata-enesine karap turup, assalamu aleykum ya ummi, assalamu aleykum ene, apake, atake dep koyup jılmay öyle karap koygan bolsa, oşol adamga ajılık jana umuran soğu жазыла берет deyt da. Oşonda bir sahaba Peygamberimiz turup aytat, koyçanda men koldan gelet dedi. Koldan gelse men 100 jolu şintip 10 jolu şu ata-eneme jılmayıp karap koysam ajılık umuran soğu жазыла берет degende oba deyt Peygamberimiz. Anda men özüme adat kılıp olay deyt bir sahaba dedi. Günde ehtemine turup 1000 jolu şu rahmat, merim, mınday bir tabassum, suyunuş, mınday bir gülkülü, mınday bir jakşı настроением 5 bolgan, 100 bolgan настроениемle ata-enemde karayın. Şunday bir özüme bir lazım tutayın dep jakşı niyet kılıp bolgan eken. Oşondan keyin oşon nerse menen alamdan ötüp baktılılıkты tapkan eken, urmatly jamaat. Şoň üçin men baktılılıktın formulasında baktılılıkta hiç kim bizge kurup berbeyt, urmatly jamaat. Hadiste bir adamdı bir Kuday Taala naragına bir urup koygan bolsa, bir jamandıkka bir ırolap koygan bolsa, jamandıkka jetelep koygan bolsa, ana milyon adam gelip turup dagı jakşı adamlar gelip turup, ana jakşılıkka eç kaçan ündey albayt. Makul, naragına bir zerdasinden urup koygan bolsa, Kuday gözü geçirsin. Bir adamdı Kuday Taala naragına bir urmatlı kılıp koygan bolsa, naragına Kudaydy razı bolan urmatlı kılıp koygan bolsa, ana kadır barkın milyon jakşı adam gelip turup, aran jamandıkka eç kaçan ündey albayt da. Oşon üçin emi urmatly jamaat, mına kabirde görsetip koy, tartıp koysaň, kabir bul Peygamberimiz hadiste aytat, kabir bul 5 bakçasынан bir çuңkur boluşu mümkündür. Je bolbosa, dozok çuңkurundan bir çuңkur bolup kalışı mümkün deyt. Ana kıyamatty ulamalar aytat, kıyamat kaçan bolat dep bir damıllaga, çoң alımga surasa, eger Azrail aleyhissalam gelip seni canın algan gündü, saga şu kıyamat başlaldı deyiver deyip da. Mana şu kabirda urmatly jamaat bilip koyalar. Şu ata-enemiz tiribis, ata-enemizle gelişi mümkün, dostlarımız gelişi mümkün, bala çakabız gelişi mümkün, hoştop kelet, o şerge çeren gelet. Mana şu ölgön balдар bilen Nurlan dostum jatat bul jerde, Oljubay dostum jatat, Kuda rahmatını alsın, bulardı mına jaş ketip kaldı. Uşulardı gelgende bar joğuz geldik, kettik. Kabirde özü kaldı. Özü cevap berdi, urmatly jamaat. Şoň üçin emi kabirga sen dayarsыңбы? Kabirga dayardığın barбы? Azıgın barбы degen surooga daim özüne cevap berip, oşol kabirga dayar turgandy Kuday Taala niyet kılışыбыз gerek. Şoň üçin Peygamber eşek ölümden de kaytargan eken. Eşek ölüm dese, kanday ölüm dese, bul aram ölüm de aytkan eken da. Aram ölüm degen nerse, urmatly jamaat, oşol kabirga dayardığı jok, azıgı jok. Alamdan ötken adamlar. Misal üçün birde bir ejege var dem salsam, aytat da, dem salçı bala, acı, menem kete bereyinem, jaşım gece. Özü bir 60'ga çıgıla gece, eylik kança da, jaşsız go. Desem aytat emi,
kete bereyim, bala çakan aslında emin. Jırım var da kete bereyim dedi. Yok anda emes. Bırak biletke, değişke bilet aldınız bile. Kim verdi bileti değişke desem. Yemi, aytdım ya, namazınız tolluk bu. Acılığınız tolluk bu. Koşulan akısını verdiniz mi? Şunçalık zikirlerdi kanca günü kanca zikirleri tolturup atası şularda aytsam hiç kaçanımda bir oylanıp kaldı da hurmatlı cemaat. Oylanıp kaldı. Şunun için hemen buna hazır bizde buna ölgün adamlar boldu. Bularda mümkünçülük bitti boldu. Bular hemen kıyamatta kaburda tiriledi. Şerden tirilip önüşüyor. Şerden Kudayın aslında barışat hurmatlı. Yani tiriv adamlarga mümkünçülük. Bu Arap dilde fırsat dep koyda mümkünçülük var mına. Bugün oroza tutpay жүрсең ertеңден başlayış. Namaz okuğa жүрсең hazır başla peşin namazı şerden barıp başlap anan keçemez. Ошон үчүн hiç keçemez. Peygamberin doğrunda bir 90'a çıkan çal. Orup toşakta жатadigan peygamberi çakırat da. Allah'ın elçisini çakırgıla, mega bir dem salıp koysun, men Allah'ın asına keteyin dep barat. Barsa çında öyle şu orup jatat jana aksakal kişi. Peygamberimiz barıp aksakal ne oldu siz desem Allah'ın elçisi dua kılın men Allah'ın asına keteyin, bala çakan asına jırım var da keteyin deydi eken de. Ketken gezene peygamber anday deve deydi da. Ana kökürüge kolun koyup bu ayat bilesinger. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Ya Allah'ım, ey jaratkan Allah Taala, bul dünyanın dağı jakşılıkların beri, jamanlıklarını görsetme degen de. Ve qina azaban nar. Bizde şu dozok otundan sakta bizdi. Kabir azabını bizge görsetme, dozoktu bizge görsetme. Şularda degen bir duada şunu daim okup жүрgün degen sözde. Anan biröler aytadi. Apaları 70 yaşında kettik, 70'ke jettik, уже kettik degen sözde aytadi. Андай emes de. Ömürüm uzun bolsun, ana şu dua kılыңыз. Mana şu kançalık mындай bir жашап турганыңыз бул бактылуулук болот. Ölümdü tilebeң деп пайгамбар şu 90'dагы çaldı ham kaytarganda, şunda jaman tileklerden kaytargan. Jaman tilek niyet kılbашыбыз керек. Ömürüm uzun bolsun. Köp jakşılık kılayın, köp namaz okuyun. Anan ömürdün kaysınысы jakşı dese peygamberimiz aytadi, ömürdün uzun bolgonu jakşı, biroq Allah Taala razı bolgan işlerde жүрgөн bolsa. Oşol ömür eң jakşı bolot da, 5 wagt namaz, koşunanın akısı, bir tugandın akısı, köp jakşılık işleri köp, yerin betinde şunda soğuk işleri köp da, elbette oşol ömür jakşı bolot. Andan keyin ömür uzun bolup günөө işlerdi kılgamыз. Daim ala Kudayın kargışında, peygamberдің kargışında, eldin de kargışında жүрgөн bolsa anda jaman ömür bolup kalat hurmatly. Mana kıska nuska жашап, biroq Kuday Taala razı bolgan ömürde жашап ötüşkön bolsa, oşol adamlar ne bolat eken? Baktulu adamlar hurmatly jamaat. Kabir kazgan yigitler, sakallar turadi, bardığınlardan Allah razı bolgan bolsun. Rakt karap tartıp koy. Razı bolsun, buna kabir, buna oroza gündörde gelip uaqtыңарды bir buna yigitlerden bar jogu oroza eken, Allah razı bolsun. Orozalarda gelip şu mana şu jеңебиздин kabırın kazışıp berip atat. Allah Taala Kuday Taala şu jеңебиздин dagı mana yigitlerden da günelerini geçirip Kuday Taala bundan kийинки işlerine Kuday ийгилик, jakşı Kuday razı bolgan işlerde жашап ötüşlükte Kuday Taala bardığımızga nasip kılsın. Allahümme zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya Rabbi.